saya lebih banyak daripada orang lain. Salat saya lebih banyak dari salat orang lain. Ibadah kita lebih banyak daripada ibadah orang lain. Betul. Lah nak ibadah kita diterima daripada ibadah orang lain. Yang cekut tadi dah punya ayat tu. Jadi nyan lu hana galak. Sama hana lan tauhid tahu mana. Kabrak dah. Itu yang punya. Kabrak dah. Nah, jadi nyo masalah ni. Kan nggak bisa kita lebih baik daripada orang, kita lebih banyak salat.